sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ken ikan biag. Ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat nati agpailinged iti nagan a Kimberly. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay ti nabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama ditoy YouTube. Nangro na unay ditoy programam alagip ti napalabas. Naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti saem nga inbati kanyak ti napalabas a kalman. Ket tapno nalawag ti amin kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Ay, unay matlakit din agasgasat minsan, Jom. Nagsapa na matlakit din nga insubli ti biyag na. Daytakat nga ron. Uray kumamot na nagsakit, tanalaklak ka siguro nga aklunan. Ngamanyan, takastoy pa'y matiwagas ti ipupusay na. Wan nga rod Ngamaan niya ngayon rod. Awanan ti mabalin tayo. No di ti mga klon iti amin ipagroksan. No nagtangkan to mga mintiulo na. Kanayon ko nga ibaga sa anin nga agmaneho no kasjay anak kainom. Ang amipilit na madlata. Anya nga ita. Isukat lang nga rodan tinangkatal iti biyag na. Ay, wan nga rod Ang talaga akas ta ti biyag. Nalabit nga aging galaangan dito'y tibiyag nga impabulod ti Diyos para kaniin San Jomar. Isulat siguro tigasat na. Apayan, babe? Agan ano ka? Itay ka pa suyaba. Huwag nga ron, babe. Ay, napuyatak nga miniti rabi. Ay, sus. Nagpatpat nagkaman nga na nagbuybuya ti Korean drama niya. Saan, babe? Kahit, anyay nga rin din nakapuyatam. Napanak namin nakilamay ijayan daroksan idi rabi. Ti ko nga insan mo, an aksidente iti motor? Huwag nga ron, babe. Kaasimat nga ron. Nasapa unay ti ipupusay na. Mano ka di itahin ti ko atawan ni insan mo? 27 na lang. Ubing pa'y nga ruda. Naku namon, Carlo. Sayang nga ron. Tawan man laang imbati na apakalaglagipan kenkwana. Nasaysaya at kumaan, no adamot imputot na sakbay apimusay. Ay ka talaga kas na tibiyag, babe. Di ta amin di turong tayo. Iso na lang, tagda umun-una. Adamot maut uti. Sayang lang agpaiso. Tasaan daga man adan iti anak kita asawa na. Nasayat mat, tasimangpat kan alak ko. Itay da kapay nga orayan. Oh, apay akas na tilangayo, papa. Kasla niliday kayo, mat. Kan apay anak kasukat kayo. Sa dino ti papanan nyo. Inkakat agsukatan. Tagkukuyog tayo na rumwar. Natay ka nun ni Lolang, anak ko. Anya? Kayaw awag laeng nantim alor na itay. Inuray da ka, tagigiddan tayo na mapanijay. Mala, ingkag sukatan, anak ko. Mangala kamot laang iti pagsukatam,
Ta sigurado nga ijay tayo pa'y aging gamay tabon ni Lolam. Sige, mama. Urayan dak labiitan. Agawa am anak. Tapno di tayo marabyan nga agbiyahe. Wen, papa. Mabiitak laang. Hello, babe. Hello, babe. Good morning. Good morning to, babe. Anya oras ka mo may sukunan? Aywan gayam, babe. Sorry, nalipatak nga imbaga. Sa anak ngagtrabaho ita. Nagpakadaak iti boss ko, ajak pay laang sumrek. Agan ano ka manan aya? Taapay adi ka sumurag. Natay ngamin ni Lolak. Iso nga da kami ita dito yung old house. Nagawid kami dito idi rabii. Anya? Babe, makipagrik-nakit pupusa ni Lolam. Agyam anak, babe. Sorry ha. Jak matan in text kan ka. Okay lang, babe. I-text mo man kititi kompleto nga address dita. Taumayak inton rabi. O sige, babe. Sige, babe. Agan anad ka ditawan. Di ka unag bambanog. Orayin na. Taumayak dita kalpasan ti trabaho. Wan, kan oray si ka. Agan anad ka mata ka na yun. Urayan ka nga rod inton malam. Ay, unay matan. Kay tabtabon laang ni Lola. Ang nataymanan ni Uncle Edgar. Wading nga road. E di damo. Ni Insan Jomar. Si Maruno ni Lola. Ita, ni Mat Uncle Edgar. Wading nga road, anak. Nagsasarunod ang lakit din na pimosay. Ay, biyaga talaga. Saan ang mapagpakadaan? Naku namon, anak ko. Dahito yan, di ko nada nga amu tayo, amatay tayo. Ngam di tayo amu no kaano. Huwan nga roda. Uray ka sa no, ti panaganad tayo. No talaga adim tengmeten ti oras, apa nagisubli tayo iti biyaga bulot tayo. Talaga nga awanen mabalinan tayo. Nasakit, kan nadagsantirik na. Ngam nasken nga klunen tayo ti amin. Kapilitan papa. Nalabit nga aging galaang an ijay ti intad ti Diyos abiyagda. Isong awanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti amin. Uray kasanupay ti kinarigat kan kinasakit na. Happy anniversary, babe. Sabong paraking ka. Wow! Thank you, babe. Happy anniversary to. Thank you, babe. I love you. I love you more, babe. Kat ka sana. Nakasagana ka din. 100%, babe. Ayos. Apay, sa dino nga minti papananta? Secret. Anya? Mala, lumugan kan, babe. Inta man nag-joyride. Okay, sikat ti boss ko ita, Carlo. At tuitin na po, babe. Agyaman nak, babe, ha? Ala, magan ka lang amagan, Carlo. Adu, tinluto ka makan. Wananti, nagaduman ngagpaiso tinluto yo. Kasta ti kinagagat ni mama nga agluto, babe. Kasla pa kanan na ti mahisa a barangay no gumagat nga agluto. Kasta? Lumukmagak gaya matagos no dituya ngag night, babe. Pudno dahi ta, Carlo. Amom, kastamot lang kat tibagbagik ide. Ngamit nagasawa kami ni mamayo. Di makalan ti buksit ko. Wala, tanarawot ka ba't gamin amangan lakay. Kasano, kat naimas kamat ngamin ngagluto bakit? Imbagman ta saan ka lumuklok magbem. Kat kastoy gayam kaimas ngagluto ni Andy. Ano matikan ka na? Ngam jakman amo ta jakmat lumukmag. Talaga siguro ang kastuyan ti kababagik. Ay da,
Talaga saan alumukmag dayta. Gamin, napili iti kankanan na. Ala ni mama. Sa anak ka diyan napili iti makan, babe. Diet lang. Ala, mangan tayo kiti amangan. Diet dita. Nada makan, mangan kiti. Nabayag kayo maten nga gayan ayat ka ni Carlo. Apay no, agsimpa kayo maten. Iti kasta, makita mi kan mawawir mi pa'y dagiti agbalin to nga anak yo. Saan mi pa'y mata na pagsaritaan day taba, nagpapa? Iso nga rod, asya akong timang ibagbaga iha. Ibagam kidding agkalay sa kayon. Ang papa, nakababain no syakit din a babae iti mangibagbaga iti panagkalay sami. Tanda ngay kumuti nakababain. Ang gayan ayat kayo man. Iso arumbang na lang nga ibagam. Noon niya mati marikrik nam. Ang papa, ang mga no ma-offend kanyak, no ibagak kan kwa na ti maipapan iti panagkalay sami. Saan mat siguro iha? Ibagam nga mina, amap-maparan titawan. Bumakbakit kan lumaklakay kayo matan. Nasaysayan mo't lang, no agsimpa kayon. Iti kasta, makabukal kayo matan iti pamilyayo. Sige papa, bayan nyo, tapadasag to kasarita ni Carlo, may papan iti day tabanag. Will you be my wife? Carlo, Will you marry me, Kimberly? yes Carlo, yes, I will. 1,000 times. Oh, agyaman ak, babe. I love you. I love you more, babe. Oh, nagpintas mo dun tasing-sing mo, Ipag. Kasla itakla ang ama kita dayta. Talaga nga itamlaang ang makita Ngamin, idikal man lang nga inted ni Carlo kanyak. Nukas na, engage kayon? Wen, ipagruksan. Oh, kaano ngay nga ti kasaryo? Madama pa'y lang nga plan-planuan mi. Ay na di yun ibay-bayag, Itikas na, makabukal kayo mo tinadagos. Wen nga rod, day tamat lang ti sangkay baga na papakan ni mama. Katwan matapi man, sigurado ang magagaran dauna yan ang maadaan iti apo ko manipod kan ka. Isumpaya, isuda nga rod ti excited iti panagkasarmi ka ni Carlo. Ti kayat ka, kat agkasar kami na dagos. Katwan nga min, Anya pa'y laan nga iti ur-urayin nyo. Adda kayo matan iti husto atawan. Kan may sa, nabayag kayo matan nga agayan ayat kin ni Carlo. Am-am mo yung mat siguro titunggal may sa. Agpada kayo matan nga adda na talgad at trabaho na. Iso arumbang na lang nga agsimpa kayo matan. Nanang, mapana kon. Sige anak ko. Agan-anat ka ha? Di mo man ngaminan partakan ti agpataray iti motor mo. Slowly but surely ako nada iti English. Un ka din, nanang. Danag yun na yan. Udno na partakak ngagpatpataray. Ngam na nadakmat ngagmot-motor. Kan may sa, amok matasurutan dagiti rules and regulations ti kalsada. Adda akong dita, anak ko. Angam ni, pangaasim tadi mo ko maialang-alang ti bagpagak. Ngamin napudot ki disgrasya itaabulan. Amumat nga agsasaruno dagiti maak-aksidente iti motor. Saan lang nga dayta? Dandanin ti kasar mo. Iso apang nga asim, ta saan kumaanatangken ti ulom? Un ka din, nanang. Sige, mapana kong tanel dawen. Ang mga numaladawak pa iti trabaho. Sige anak ko, di mo liwayan ti kumararag. Iti kasta, tarabayan na ka ti Diyos kabayatan ti panagbiyahem. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, babe? Ni Rene, babe. Apay ka, no? Agparparescue da nga raw.
Nagkurang ano tiwarti kabid day, Jesay. Ket, mapan ka? Kapilitan na, babe. Awan mo't nga ng daddo, maibaon ko. Iso nga ano sa kun ati mapan. Makasubli ka nga ta, Dagos? Dahil tatidya ka mo, babe. Depende, ah. Amang ano, tulungak pa'y ida amang ikabit karagitiwar. Iti kasta, malpas sa dagos. Okay, awagan nak tungarod a Dagos, apaman amalpas ka. Idi kasta, amok no anyan tunga oras ti panagawid mo. Wan, babe. Unay mo't lakit di nagasgasat mo, anak ko. Apay ngay bati nagbatan. Apay ngay, anak ko. Bumangon ka, Tita Carlo. Bumangon ka, pangasip. Ayawanan, balasang ko. Awanan ni Carlo. Nung apay mat ngamin, nga isupay tinakapasamakan ti kastoy. Apay! Unayan na yan! Unayan, Diyos ko! Apay at anak ko pa'y! Apay, Diyos ko! Nakakaasi ti anak ko. Nagado na gitara pop na itibiyag. Gabanyan. Anyan takastoy matan tinapasamagan ko na. Nagsakit. Unay ba't lakit di na kinaranggas ni gasa. Nagrikat nga aklunan. Apay nga imbati na, Carlo. Apay. Kasano pa itan dagiti plano ta? Kasano pa itan tawan kamatan? Kasano pa yan? Nagsakit. Nagrigat ka aklonan nga awan ka. Nagrigat, Carlo. Kimberly. Sige lang. Isangit mo tapno malagan ang tirik na. Kasta ako idinabukaw ko ti asawa. Iso ang maawatak tirik ng ita. Nagsakit, Roxanne. Awan umaspik, iti kinasakit na. Apayan ni Carlo pa'y. Apay. Kas na kunakon. Maawatan ka. Angam talaga akas tatibiyag. Nalabid nga doon na pimpintas na plano ti Diyos para kin ni Carlo. Kas namatan kan ka nga imbati na. Kasla jak kabaalan nga aklonan ti amin. Kasla kayat kumatan ti matay. Kas taak mat iti. Angam kaasi ti Diyos. Ininot mat anaaklon ko ti amin. Patyak adong tang tumat laang ti panawan, ama kalitak ka. Basta di mo liwayan ti kumararag kini Apo Diyos. Ay, unay matlakit din ti kasjay agas-gasat. Ti agbalin ko maaman ugang talakay. Ay, wani nga rod bakit? Kaasimat. Nakasingsingpat ni Carlo. Ang amno apay mat nga isupay lang tinakapasamakan ti kasjay. Wan nga rod no apay mat ngamin, ani Carlo pay laeng tinapili da pagpariskiwan. Ay, nagsayaatan ko mga da dito'y balay. Agam, anyan, tainawagan da pay laeng mat. Isukat nga rodan tinakuryente jay site. Ay, wala nga rod.
talaga ti aksidente. Awan ti pilpilyan na tao ken oras. No talaga nga oras mon, talaga nga ipan mon. Kaasimot dyan ta. Sa pa'y madama plan-planwan dan ti panagkasarda ko ma. Ay yan ti kastoya na pasamak. Kaslasaan na nakapapati. Kumusta kan, friend? Okay ka ka din? Jack amo, friend. Jack amo. Noan niya ti marikrik na kita. Nagdagsan ti parukong ko. Nagdagsan ti riknak. Jack kumapay kayat ti sumrag. Ang masapul man. Tani, adoon na yun ti absent ko. Ay, talaga akasta, friend. Nang runa ket kapudpudutan pay lang tinapasamak iti nobyong. Sana bale, mamati ak ngayon inot mo't lang amalipatam ti amin. Kunada nga rudan, time heals. Aywon gayam, adda ka numaangay amisa ijay labi inton madamdama. Kayat mo ta mapantamaki misa? Ha? Mapantamaki misa kunak, friend. Kwa, friend. Kinapod no na. Jack ngamin unay makimismisa. Amok iso nga rod nga awisan ka. Ala, umay ka tamapantay jay labi. Apag gusto, sa nga pulo a minutos langan kat mangrugin ti misa. Good morning, everyone. Praise the Lord. Kumararag tayo kakabsat. O Diyos, ama nagayat ka na dumuunay. Agyaman kami, Apo, itinaldaw-aldaw, gapu itinaruway a bindisyon mo kada kami nga anak mo. Di da kang kumabaybayan, o Apo. Itaklin mikin ka, titunggal oras mi, kat dawatan mi, nga ilisi da kami kadag iti anyaman a pagpagkanan mi. Tulungan da kami kadi, o Apo Diyos, amang handal kadag iti anyaman a panubog adungteng iti biyag mi. Agulimag tayo nga rod, iti sumagmamano ang minuto, kalintay sang kamay sa ako mararag, babaan kadag iti bukod tayo akararag. Diyos ko, at tuyak asi papakumbaba dumawdawat iti kaasim. Tulungan na ko man, amang isubli iti sigod aganaygay ko. Tulungan na kamang lipat iti sakit. At ako maapalag-anam ti riknag. Ikatam ti dagsan ti barukong ko. Katulungan nak ang mga parwanan. Miss F, Jack amo ti sawag. Panagriknak idi kat aglus duyakon iti kastaunay akapsut ko. Ngem first time anapasamak kanyak akabayatan ti panagkararag ko kat kaslapim migsaak. Ijay ko ana-realize at ikararag kat talaga a powerful. And God is watching over us. Nakariknak idi itibain gaputa siyak jay tao asaan amakimismisa. Ngem iti dayjay agundaway nariknak ti presensya ti Dios. Nariknak ti panangarakop na kanyak ajak pulos narikna iti lasod ti panagbiag ko. Manipod idi, dinuminggo akon a makimismisa, ket ininot meten analipatak ni Carlo, ngem kitdi agtaltali na adlata iti puso ken lagip ko dagiti kinasayaat na. May saak meten kadagiti mangibingbinglay iti ebanghelyo ti Dios tunggal adda ti misa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Kimberly. Ken ka pagayam, Kimberly. Yes, prayer is powerful. Nagasat ka pagayam ko. You are so blessed. Kunam asaan ka aman nakimisa idi.
ngem na encounter mo ti presence ni Apo Diyos iti biyag mo idi oras a nagkararag ka. Ita takunam a dinuminggo kan a makimismisa, sigurado a mas makitam ken mariknampay ti presensya na iti biyag mo. Nalabit nga da napinpintas a plano na parakin ka, iso a sinublinan ni Carlo. Ket mamatiak nga ikan, wenno paraburan na ka, iti lalaki nga agbalin a kapisi ti pusom, babaan iti panagserbim kenkwana. Alakastan pagayam Kimberly kat pagyamanak unay ting kapanangibiglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay